Ninjani guys ngijabule kakhulu njengoba ngishito ukuthi mina ngila ePhalabure Limpopo ngikutobona timer nawu ngipapa sengimbonile utanivusela ke Abisheni bangani nabangani baMoses Inkwene na cancer lokuruku impela mize minibona yimina time yayiko angahembi imatibule yamina lo yewa kusunguna firstborn Moses Zimande ye ebiwa ningasunguni ye kuma anwana waja ariye Moses ye ebiwa akufana na mesele mina nguta nompiya ye mkhe mina nguta nompiya mina mtasona kumpela emzali wakho so bantu labaningi lapha bebona bangiphikisa ukuthi thine sibuya kuphi so ungabatshela ukuthi thine siyini sisuka kuphi thina man simaswathi inkomo hayi kabe manje thina simaswathi nalo mntwana wami lo sisuka kuphi sisuka eSwatini seMozambique sisuka eMozambique sibuyele ekhaya manje sesiyekhaya lapha sho ukuthi thina sekhaya impela sho thine vele ngethi 30 asiyinzawo yes asiyinzawo thina siphozela thokhona lapha thina congratulations sengimtholile timer tunotamse tahamba right amen nithi lo mfana lo ma achaya yonkwakho lo mwafamba athi chayela njenge music wakhe ngicela ukuthi uNkulunkulu ambusese kakhulu nomfazi wakhe